mayambu amu tolabana na ayahana taram oksari kena ngarang naina kibudugi makha ngasina kena naina gatrobusna matau karamna athembaje mayong nagadagi how to resist temptation resisting temptation asibu kena kamaina mayong nagani kamaina thingadage habsigi maramda hadi how to overcome it kamaina khudum changini khida lakpa matamda kena lokhal kada steps sing adugi maramda kena step by step kena naina si high step kena naina gadru step by step sing ase naina bagi matung na kena sat pataradi koida lakpa the mo khuding mapu birai laina khudum chanduna saitana khoibu pap to handana tai badu khoi ngamgani habsine duna hawdring da khoi hane ishor namta pathna ta use taibung malan prithibi asibu sembiriba asuke mating nungsiaiba ba ishor ahana khoibu nungsibiduna prabhu yesu christ thabir khana khoigi damak papi dandi khudimu prabhu yesu christ na cross pa timbidun sibida loina pon biki ba ishor aduga ipa na ke thawandagi na khoi ngasi phawa injury base aduga moroi ni pa khoina naina gatru topic asuke matik bereba ekoi da lakpa saitana koi bu pap to honingai gi damu lakpa ate mo khuding ma asibu matau karam nai khoina mayong nei jagadage matau karam madubu khudum changadage habuji ki maramda khoina inaga tawri papsalo nai su yamna khangba hajabna chade pai sho adumu ko aina khangkraba aina naina khraba naki phangkraba sumba ase pana hana ingonda inabiu nguga aina namni bu khuding ma asida aiyo epo wai wai bingu naki wai dagi naki bible dagi naki thawani singbi ba dagi mate nga nga manbiu tapi gatrba nungsir ba chinausin maruma pangsing makoi khuding mutasu thamoi gi thong ado hangdoktuna makoi pachida athemba mayongna ba ngamdana athemba da nam taduna leiba karamam yaw su mokoida victory habadu joy oiba habadu na inabiu hobuding loi phobuna ha chingbiu prabhu jisu christ gi ning da kurumjari amen Wait, now, sir, when I somewhere see him with that, if I keep consider a temper, I joy over. Can I have my miss your money? A some so hopeful consisting there a temper, not a temper that them taduna, like a tankan carry yoki. I don't know, shogi, Bible give a tune when the Satan matanda, when the soidana, my papa have say, I'm gonna have seen it, at any shan't experience, I do a Bible deki. Nainarakpa pazarakpada thengnarakpa adugma mayamdo adugumbani aduna ngasigi how to resist temptation resisting temptation matau karamna saitan bu khoina mayong nagadage thingadage I think athem basitege khoi kamaina ngakthokadage habse masi yam marhui bu amani athem khudingma khoina ngakthokati pap yaudna khoina hingbu ngamgani haibasini aduna khoi ahan bagi text ase 1 Corinthians 10 gi 13 da Paminase. By the first last part taking Kungaramsu Pagram Nimase. There had no temptation taken you but such as common to man, but God is faithful who will not suffer you to be tempted above that ye are able. The first part I cannot acquit the live at him couldn't with the tenary but him don't have any aduna tablawe, when a calm number sang adutagi hena a canva. Attempt to la oi having aduga is already I'm not was actually hey must father but will with the temptation also make a way to escape adu hari ba atem mase la particularly na masidi kamaina nan thokadage masidi kamaina ko masibu kamaina ko na thingadage resist tabage hai bugi lambi amadusu ishona pibigine sukti matin shebe shone atem la hangini ko da adu masi kamaina ko na Mayong nagadagi kamaina masi kutung changadage haibu lambi duju ishona ikoida takpi gini habisne si Bible na 1 Corinthians 10 gi 13 da wasak piri se that ye may be able to bear it hariba athemdo lakung matan da khoina khangam ngamningai gi dam khangam ngam ba habidi kutum chaningai gi dam masibu thengna ba ngamningai gi dam ishona lambi amadho bibi gini habne aduna khoina sigi topic asida khoina step by step khoina step taru Fazna Masatana Nagani, when a highly virgin a sigi pum mini contragi mapam matamasida when an angade pare and ragadi when matandamu satagani. A hand but that equine first step, a hand but steps equina yeminasico.
God provides the way to escape temptation aduna ishon aikoida pibi khraba athembado athembagi lambi nathong ngai gi lambi do kari kari no habje khoina ahambada khoina yengmina se first one hai number 1 listen to his voice maki khonjen ta ba ishon na themba matamda ikoi bu themi haina khang ngai gi dama ishon ikoi da ngangbi rakani do hairi ba ngangbi ba do ta ba habsini masi khoina Isaiah 30:21 da pamina se and your ears shall hear a word behind you saying this is the way walk ye in it when you turn to the right or when you turn to the left nang na yet thangba nakanda sappada natraga oi thangba nakanda mai leiba matamda nahaki nakung na khonjel ama tagani sigi lambi asida chalu somda oida chalura natraga yeta chalura habje khoina sakada lambi doma sigi lambi sida chalu haba shogi thawai ne khoida ngangbi daga khoina ta angani han masi amaro isna ishona khoida kamaina ngangbi habse khoina muyingse masi khoina ishona khoida ngangbi bse karigi mapana ngangbi haba mutanda thawai aseng basi gi mapana ngangbi khoina mamang su tangre aikhoigi brain gi frontal lobe ta khoina higher power hana khanai kan ba higher power awang ba shakti sing hai masida consign jaw reason will jaw mukhoi mathok loi le aduna saitan gi athem baje khoina mayong na ba matamda hairi ahum ji mathok loi na sangi adu an bada ishona khoina consign sai ba khoina aphaba achumba khaingo aphaba asengba lambi je khoina phajana gyan khangningai lambi je masibu ngangbi riba khangningai gi shakti asibu consign sai na khane hairi ba asida kaidoba ishorgi thawai na ngangbi gneba thawai asengba asina matam khudimukta ngangbi gni habse neba aduga conscience habse kaino habda khoida brain ya riba conscience is the voice of God habe ishorgi khonje ni heart amid the conflict of human passion ekhoi mi bi sawa adi kalakpo mi hobu yeng thiba asigi marakta taba ishorgi khonje ni neba athemba myam lakpo matamda khoi bu pap to ningai gi dropo matamda phatte masi achumba lambi natte aran lambi ni haina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯀꯣ ꯃꯈꯣꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯀꯔꯤꯌꯥ 4:6ꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯗꯗꯅ ꯅꯥꯏꯊꯣꯛꯇꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯁꯦ ꯋꯥꯍꯜꯂꯤ ꯖꯀꯔꯤꯌꯥ 4:6ꯗ ꯍꯥꯏꯀꯣ sida hai not by might nor by power but by my spirit said the Lord ishona haibni aigi angamba aduna nate aigi shakti aduna nate adubu aigi thawai aduna ni aikhoina pap khudung chanba shogi khonjen tagadabje karino haiba matamda khoina shogi thawai asembaduna ngangbi bado adugi mafana aikhoina tagani bisnawsa shogi pangana nate shogi shakti na nate masi aikhoina tagadawje masini aduga Psalm 32 gi verse 8 jo shono hai I will instruct thee aina nangbu poktak pigani teach thee in the way which thou shalt go aikhoina sakadaba lambi do athemba lakpo matamda aikhoina sakadaba lambi aikhoina saloidaba lambi do mayek chana ishona aikhoida takpigani hai I will guide thee with mine eyes aigi mitna nakhoibu nakhoina sakadaba lambi masigi lambi de salo masi pa yaw do lambi ni haibdo saitana aikhoida themba khudimukta ateba khudimukta ishona lamjing bigini hai haibu promise se aikoi thajasi aduga sida hai ko Isaiah 59 gi 19 da mu hai when the enemy shall come like a flood aikoi gi yenaba saitana ising ichaugna mangan ta lage haina mahaki atheba ga loina na aikoida haitharakpa matamda lakpa matamda hai ko sida lakpa matamda the spirit of the Lord shall lift up a standard against sin hai ishogi thawai asengmana lift up haibadi fight hamni shogi thawai asengmana lan thingnagani hai a standard against him magi mayakta mi hatu haiba matamda ishogi thawai asengmana mi hatkanu haina bible da ile masi ishogi dharma sembagi standard ni koina ngakadaba koina ingadaba niti niyom do sini madugi standard do madugi thak madugi store sini haina ishona thakpigine atema lakpo khudimaki hairibdo ishogi thawai na koida saitana atema zikloina na khoibu mahan tahani ngai honar khane madude ishogi thawai na kedoba
masi nang sakadab lambi do sini adu masidi phatte haibdo khoi de loina khangan gin standard haibje standard haibdi shogi yathang sing oro any mi hat paira mi hat pa phatte hena lai haibse prabhu jisu krista du wan lamhang da themba matamda nung talo saw haib matana mana bible da do nung mi na cha khatana tan khata charaga cha khatang chara khoi hingadab nate adu shogi sindagi thorpo wai sing bible gi mapana hingadam ne hena man hairibje masi ishona mong standard pb bene ai khoju adugumba standard ma si pigini habisine bisina sa aduna matam khuding ta hairiba ishona khoda ngambi khonjen je ta ni yagi dum akhona kedo bata akhoi conscience se clear oina sengna ko ishona ngambi ta ni yagi dum akhona matam khuding da thamgadaw ne aduga karigumba ishogi thawai asengmana amutang ngangbudo akhona khangbo magi aningbudo adudo sattabida akhona hanba ngangpo matamda akhona lawgidraba mathangdadi ishona akhoi da ngangbaje hena tararoiba aduga hanba ngangbudo tabigiba tarji mathangda lakpo matambe sengna mai sengna hena khanga aneba amutang hek resist tawgiba matamda taadaba matamda mathanggi step tadi hena hena akhoi lapthokraga neba masine ba masida sida asuna the eye is the sensitive consign the inner light of the mind akhoi mit habse khoina masikari no happen da akhoi sensitive consign ne khoi mit na khoi nakong ta ba mit habse na uba kudingda ado akhoina masi akhoi conscience padana khangani ngai maram ne aduna masina akhoi pungning da ko mangan piningai gi masat amadu masina yamna mateng oi habsine ado akhoi yengse thawai sengmana what will happen if we do not hear his boy this boy shogi thawai ngambi bse akhoi na ta da matam da kari da we hamda khone prabhu jisu krista na akhoi da ngambi ba shogi khonje ne akhoi na mutang ta da matam da ko it confused in the mind akhoi pungning da ko some confused thole chamam na ba thole hai and with a multiple of other voices hai to ba khonje am thara ne ba saitan hai ba masi ato pa hairiba shogi aseng ba chum bu na ta ba lai thona ba si kaisu kai de chitau madu to roidam ni hai ba khonje am haibri saitan phatta ba engine evilagent singa sin ai khoi koi bdale aduna hairiba singa amam harakan ba khoi tu ngai da harakan ba shogi khonje am ta ho da ba matanda adu Ephesians 4:30 da asuna hai do not grip the holy spirit of god hai khone shogi thawai aseng ba je mabu khoina pungning wahan ba haibdo koikno karamba matamda shogi thawai je khoina pungning wahan hai ba matamda ekhoida haibira ko matamda athebala ko matamda mahana haibi afaba haibi bdo ekhoina ta da ba matamda thawai aseng bi thamoi se amna wahan le sinsa khoina matam ko ding da wahan kumsi khoina thawai aseng bi wahan kumsi masi kakti mapana achum da haibse khoina khangibne aduga 1 Thessalonians 5:19 da do not quench the spirit aduna khoi thawai aseng bse masi kedoba khawrang hanba haibdo adugumdo tawhan gumsi habni khoi da akangan ba haitare ko adugumdo khoina tawhan gumsi habni adudi khoina mu kamaina khoina thawai aseng bde khoina kamaina wahan ye haiba matamda masi aina suruji haikre ishona khoida takpin ngai ko warak pa watemba haiba matamda ekhoina indaba matamda thawai aseng bse hai he who does not give himself wholly to god ekhoina ishoda mapung phana khoi aning bje pi daba matamda is under the control of another power listening to another voice khoina ishogi thawai aseng bana hai bje khoina ta daba matamda kedoba atopo khonjen amana ta madudi saitan gi khonjen ta ba ishogi thawai na ngambi bataba natraga saitan gi thawai na saitana ba gi phattaba sagadu sina ngang bje masine ba masi taba anisi manunda amakatane khone inkadabse haribse there is no help for man woman or child who will not hear and obey the voice of the deity for the voice of deity is the voice of god aduna thawai aseng na khone ngambi bse khone tadaba nupa nupi aduda angal sakti khoi khari shu lairo aduna matam khudingta tabi dragati khona atugumba lambi saitan lambi aduda chatkani habchine aduga thawai aseng na khoije sakti magi forces na bangambra ni snaw cha khoi isho akhoi ayaba yaudana akhoi ki consent yaudana ko thawai aseng na kanam tabu ampuda pap to holoi da ni si tawada ni si chakada ni habse kanam thade fortunate ishona fortunate batade ko mi khoni ma pa su to done ko ni hingbo ngamungane ba adubu ko je free moral agent ko je ko na aning ba pa ma to ba ishona ko the freedom of choice
ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯣꯏꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅꯗꯤ ꯅꯝꯐꯨ ꯁꯥꯐꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯅꯝꯐꯨ ꯁꯥꯐꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯌꯥꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ how can we clearly understand the way of the Lord ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅ ꯊꯦꯡꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯦ Psalm 119:105ꯗ ꯍꯥꯏ Thy word is a lamp unto my feet, a light unto my path. ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗ ꯊꯥꯡꯃꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯉꯥꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯒꯤꯁꯨ ꯊꯥꯡꯃꯩꯅꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯈꯣꯡꯗ ꯊꯥꯡꯃꯩ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯃꯩꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯁꯪꯁꯥꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯩꯅ ꯇꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅ 바이블 하이브스는 ꯇꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ 바이블 하이브ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯇꯥꯏ ꯁꯤꯔꯥꯎꯁꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯤꯜꯂꯒꯁꯨ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯕ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯥꯗꯕꯒꯤ ꯅꯩꯅꯗꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯥꯕ ꯅꯩꯅꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ Psalm 119ꯒꯤ 30ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ 130ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏ The entrance of thy word give a light ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯆꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯆꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯉꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ John 14:6 ꯍꯥꯏ ꯖꯤꯖꯁꯅ I am the way the truth and life ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ It gives an understanding to the simple ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯗꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯖꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗ ꯐꯖꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯍꯟꯒꯅꯦꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯛꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯂꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯦ ꯄꯥꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯑꯁꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯍꯩꯔꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯩꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Proverbs 1:7ꯗ The fear of the Lord is the beginning of wisdom ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯀꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯅꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯁꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯥꯏꯟꯁꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯐꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯒꯁꯨ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ God's word set an unerring light upon the pathway of man's life ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯈꯨꯗꯤ ꯊꯤꯔꯣꯏꯗꯕ ꯀꯣꯝꯗ ꯊꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯄꯤꯒꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯥꯔꯠ ꯃꯁꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯇꯦꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯥꯏꯟꯁꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯟꯁꯥꯏꯟꯁꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯐꯕ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯦ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯩꯇꯥꯟ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯒꯗꯨꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯊꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯔꯒꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯠꯂꯨ ꯁꯤ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯊꯥꯒꯠꯁꯨꯁꯤꯅ ꯉꯥꯏꯒꯅꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯁꯔꯒꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯤ ꯇꯧ ꯁꯤꯠꯇꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯨꯝꯅ ꯁꯧꯒꯠꯇ ꯁꯔꯒꯗꯨꯁꯤꯅꯁꯨ ꯉꯥꯡꯒꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ James 4:7-8 James 4:7-8 ꯑꯩ ꯄꯥꯖꯔꯛꯀꯦ 7ꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯖꯔꯛꯀꯦ 7-8ꯁꯤꯅ
7 aichina step mathang ne 7 na submit yourself therefore to God resist the devil he will flee from you submit I have to surrender koi gi aning ba pam je shong na pitho hai koi isa mak che isho da pitho adu ga satan do thing hai bani thing he will flee from you hai amhana na koi de gi chen ki gani hai aduna masida akoina engade akoina isho da submit to ba hai se karino hai se koina hana jing ge what is submission hai sidai da akoina Bible gi akoina evangelist hai sa pastor oi ban pa amna chuna idira yam no tpa adu ba pastor amna Thomas Davis ko bunu pa amna sunne submission na have karino have surrender have karino surrender is our response to God's convicting weighing love so that he can settle our inner resistance to his will change our mind radically reshape our attitude motives desire the whole heart so that our selfish rights are abandoned haisda masi surrender have ji kaino khana ngasai aina khoina part 1 first part ne nagare ishogi thawai asang man khoida ngangbi budo masi madu conviction shon ngangbi budo sini shogi nungsi buduna shogi nungsi budo ngangbi basi asumbani haibudo khoina khangba sumbudo maduda ikhoina aduda ikhoigi thamoi ikhoigi aningba pam khudingse pibudo maduba khoina surrender kayo asumbudo khangaba matungda ikhoina submit tawba habidi keno aina mi halu haina engonda haire athemba lae athemba lakhu matamda mi hat pa je mi tuku chapsu athe masine samaina tuku chapa natraga mi halu haina khoida thema matamda ishogi thawaina khoida ngambi o mi hat pa se bible de iduna le dawsen not kill mi hat kenu haina bible de iduna le habse khoina khangaba matamda ikhoigi khoina short submit tawdi khoina khangkhre aduni show nangi aningbose nangi apam bajida iki thamoji bijari haina ikhoina kathokpa mongonda parthana taruga changjabse masibu submit neba aduga khoi isagi oijaba isagi ning apam do tawdaba maduda ishogi khoina khanggraba ishogi achumbuda chappa adugi makha pamjabse masibu ikhoina submit haina surrender haina khangneba sumaina tawrba matamda ikhoida supernatural experience ikhoida phawda bako khoina ngamdaba ikhoigi punsina ngamdaba ishogi oiba adugumba shakti ma ikhoida lakhneba masi yam maru hai masini sida yam phajabo quotation le to everyone who surrender fully to God when isho da mapung phana sumana khangaga isho gi anim do khangaga isho nang gi anim chaka tung chatke haina mapung phana pisan jareba mi ado hai mi ado kaidoba to fully to given is given the privilege of living without sin in obedience to the law of God aduguma mi adu da kaidoba pap sung tong thona hingai gi shakti do aikhoida aduguma khudong saba aduguma shakti pi habsin isna aduna aikhoina tawba ngamdaba je aikhoina surrender tawdradi athemba lakhu matamda ishogi chumdo khangkan aikhoina surrender tawdradi kaidoba koina ba tare surrender ishor nang nai ngonda khangan biba chumdo aigi dhawai asengmana ngangan giba nangi apiba na ki aningbado ba na hai ki banangi aningbada khatang do ai tawjage maduna taba amada tawoi haina aikhoina sabjungna lepkiba mi ado kanan su hitana papa hanbun moy adugi matungina ishona khoida ju shakti pirakani mathangi step tasu ekoina lakani sine maduna sida hai ko as soon as we incline aduna ekhoigi ningbasna ishogi ningbodo khoina shogi ningmogi matungina tawrogi haina khoina he thamoida sabjungna lepam matamda kaidoguni haba matamda ishogi thawjando aduna ekhoida mateng phangningai gi thamo ready da leire shona ko ekoi patu tawkhre adu matamda ishogi pa shakti ishogi grace shogi shakti do ekhoida ready da leire masini ko asumai tawduna ekhoina ngamgani adu matamda ekhoina khangab matungda kaidoba sumaina kansai sangange achumdo khangam matamda ekhoina surrender tawba ekhoigi reasoning power na ekhoida aphapata masina masi chalagana masi shogi aning chalagana si phangani setangi matungina chalagana masi phangani abje ekhoigi reason na reasoning power khanthabanga magi shakti na pata khanthabane ba khantaraba matungda ekhoigi will power na adu khangnaba matungda khoina surrender tawbadi ekhoigi aning bajina ishogi aning bada piba haibisneba masi ekhoigi khoina pa khudum chanba haibse kwai maru haibse will power haibse ekhoigi will power ekhoida ningbagi ekhoina tongba pamba tawbu ngambagi shakti je masineba ekhoina mi khudum hoji time pan sane sportman or ma khudum che mana ningiba pandam do ma phangi haibse mana ngamba mana khona ba matamda
मागी अनिंगबसना पीर कान होनबो मतम ngमदब लेते सिनाउसा अदमाय तौदना अखोइसु अखोइनो होनबो मतमदा ईश्वरना शक्ति पीरपो मतमदा ngमगनेबो विल पावर सिदा है को सिस्टर वन सिदा है याम मरु ओइगेबदा as the will of man cooperate with the will of God अखोइगी अनिंगबसना ईश्वरगी अनिंगबदा अखोइना कोऑपरेट तौबाइदि शरेदा तौबो मतमदा it becomes omnipotent है अखोइना पाप खुदुम संबंग ngambagi shakti ngamba shakti do अखोइदा पीबीगनी अदुना ईश्वरगी महाना पीबी यातम खैदो अखोइना whatever is to be done at his command may be accomplished in his strength all his bidding are enabling है अदुना माना पीबा यातम Christ of Revelation 333 दा असुन है अदुना ईश्वर पीबा यातम खैजे अखोइना ओइन इनबा ngमनेबो ईश्वरना पीबा सितौ हाइबजे ईश्वरना अखोइदा वासक पीबजे अदुना ईश्वरगी आइना प्रॉमिस हम खाए ईश्वरगी पोपम मिसिना पाप तौदे है मसी ईश्वरना पीगिरबा प्रॉमिस हाइरबा प्रॉमिस सिदा मसीबु इन्निंगाई गिदम ईश्वरबु नौना पोपा ngमनिंगाई अखोइना नौना पोपदा पाप तौदिंगाई शक्ति दोन यावरेबा मसिदा सिनाउसा मसिनि को अखोइना अदुने ईश्वरना पीबिगे प्रॉमिस खुदिंग मक्से अखोइना सितौ नत्र याथंग अमा पीबा ईश्वरना या कमांड अमा पीगिबसे हाइरबा कमांडो अखोइना इनबा ngamba कमांडो पीगनेबा माना अखोइना ngमलोइदबदा याथंगदो माना कैदुंगदो हाइरोइबा माना याथंगमा पीरदि मदुबु ngमनिंगाई शक्ति दुगो लोइनेना पीबिरबनेबा अखोइना हराउना लोसेबा अदुबो याम ख्रिस्टान सिनदि ग्रस तौबा ए ईश्वर याथंगा पुंग अदु तौरा दा तौरा सि तौबु ngमनि सि ताइबंग मियबनिना सि तौदबु ngमो अना हाइबा अदुबु ईश्वरना अखोइदा प्रॉमिस पीग्रबदि मदु इनबा ngमनिंगाई शक्ति जु ईश्वरना अखोइदा पीबि हाबसे अखोइना मतम खुदिंगदा काउखिनजेबा अखोइगी विल पावर से अचुंबदा सिनसे हाबसिनिको अदुना अखोइगी विल पावर सिना अचुंबा माइकेदा सिनरबा मतमदा अखोइना सैतान अखोइबु तुहनगाइगी होनाबु खुदिंगमक्तो अखोइना लोइना खुदुम चनबा ngमगनि अदुना अखोइगी विल ईश्वरना सरेंडर तौबा हाबसे मसी ईश्वर सबमिट तौबा ईश्वर सरेंडर तौबा हाबसे मसी क्वाइदगी मरु ओइबनि अदुगा रेसेस अदुमाइना सरेंडर तौबा हाबसिना सैतानबु थिंगबनेबा सिनाउसा अदुगा विल हाबसे करिनो हाबसिना is the governing power in the nature of man the power of decision of choice है will हाबसे करिनो अखोइ मियबगी अखोइ लोइना मु शासन तौरदि ब्रेन शासन तौरनि ब्रेन की सरुक असदा हायर पावर की सरुक विल हाबसिना कैदोगे हाबम मतमदा मसी अखोइगी मी अम्बबु शासन तौनिंगाई की दमको गवर्नमेंट शासन तौनिंगाई की दम मदुगुम शक्ति दो अखोइगी पावर ऑफ डिसीजन अखोइगी लाइबक लेमनिंगाई की शक्ति दो मदुगुनेबा हाइरबो लाइबक लेमनिंगाई शक्ति जे कनादा पीजेबा ईश्वर पीसी ईश्वरगी अनिंगबदुदा पीसी अदु ओइरगदी अखोइना पुनम अखोइना ईश्वरगी अनिंगबा पामदु सकनी सपा मतमदा अखोइना तौबा ngमलोइदबा करिसु लेते हाबसिनेबा मसिनि अखोइ मियबगी अमतंगाइरबा सादी अखोइगी अनिंगबसिना ईश्वरगी अनिंगबदा मपुंग फाना पीबसे मसिना अखोइगी अमतंगाइरबा उपायनि सिनाउसा समाइना तौरगा समाइना तौबा तारदि अखोइना खंगबा मतमदा अखोइगी अनिंगबसिना ईश्वर कथोपा तारदि अखोइना ईश्वर सरेंडर तौबा हाइबसे तौरबा मतमदा ईश्वरगी अचुमतो खलचके हाइबसे मसि सैतान थिंगमनेबा ईश्वरना सि हाइ अदुना आई तौरोय ईश्वरगी अनिंगबदा चटके हाइबसे सैतान मोंदा थिंगतो तौबने अदु मतमदा कैदौनि he will flee from us हाइबने सैतान अखोइदगी चेनखिगनी हाइबसिनि सिनाउसा अदुना मसि अखोइना खंगदबा अखोइना तौगदबजे मसिनेबा सिनाउसा अखोइना काउरोइदबा हाइबसे मसिनि अदुगा मथंगी थर्ड स्टेप ता मथंगी थर्ड स्टेप ता अखोइना अमु ससे मसिले मसिना अमु अखोइना 3 द कॉल trust and depend on God's power give our earnest support अखोइना ईश्वरगी शक्ति दा अखोइगी इसागी पांगनदि सैतानगी अथेमबजे अखोइना करिम खुदम चनबा ngमोय सैतान थेमबदा अखोइना ममांगी टॉपिक तसु नैगरे अखोइगी पांगनदि ngमोय अदुना अखोइगी ईश्वरगी शक्ति दा अखोइ मखा फाना अखोइना मखा पोंजबा अदुगा अखोइना ngमबा ईश्वरना अखोइदा पीबीबा शक्ति अखोइदा लेरिबा शक्ति अदुगा लोइनाना होनाबसे मसिना अखोइनेबा अखोइगी इफोर्ट अखोइगी होनाबा यावदनदि ईश्वरना शक्ति पीरोय सिनाउसा मसिने मसिदा प्रभाव बाजार के प्रभाव 3 की 5-6 प्रभाव 3 की 5-6 प्रभाव 3 की 5-6 याम फजे मसे प्रभाव 3 की 5-6 दा trust in the Lord show that has a with all thine heart एखोइ थमोइ पुना मुकलोइना lean not unto thine own understanding एखोइ इसाई ओइबा इसाई ओइना खंजबदो अदुदा मखा फोनगनु हाइबे आई मंगाइरे फरे हाइ चतपा अईगी लंबिसिना अईना निंगिबिसिना ख्वाइदि फैयाना खनबा अदुगुमबदुदा मखा फोनगनु हाइ in all thy ways acknowledge him aina tawriba khudingmakto aina thaba ma tawdringaida ai plan ama lereju aina sema khudingmakta kaidoba ishongonda khangalu ai plan sema matamda he shall direct thy path mana nangi
lambi do ko lamjing gani aina sakada bu lambi je isho ya ning bara ning da bra habdo koina isho da khangala isho ai si tawgen khale haina khanma matan da koina pithokpo matan da makha pon matan da isho na masidi nang na saloi da bani sakani ha jumana aphaba sakada bu lambi da koida takpir kani ha duga Psalm 37 gi 5 da commit your way to the Lord aina pamba ai lambi do shon da pitho hai commit toro surrender toro trust also in him ma ko chuthajo he shall bring it to pass aduga ma masi pangthok pangam gani ha ma na ikhoda pangthok pangam man gani ha sinaw sa aduna ikhoina ke do ba Israel masasina ikhoina khangai Israel masasina ikhoina lan amba satringai mamang da makhoina ishonga pathna taro ka thuoga ko makhoina lan amba sangba khudingda makhoina chuoi da yaude aduga makhoina ishonga da makha pondana ko chappa matanda makhoi adum mai thiraga hale makhoi mi yamgera yamira sina masini akhoi ju aduna khoina setan gi athemba matamda thaba ama tawba matamda khoina hana ishonga da phana ka thuoba tawruba matamda akhoi surrender mapung phana ishona gi anungba pam du khak chakani nana haibi balambi tu khatang chakani ana khoina makha polaga songa da pathna tawba matamda kai tawgani haiba matamda ishona akhoi da ko loina khangan birakane bisnausa isho aduga ishorgi mapana akhoi da ko bibigini akhoi sagadusina su akhoi gi akhoi bida loina gani habsni aduga aduna akhoi na ngamba makhaidi haiba sida akhoi na ngamba makhaidi hona gadabni ngamda badu de ishona mateng pangani masibuni akhoi na ishorgi grace aje human effort of itself is not sufficient without the aid of the divine power it avails nothing God's works and man's works restrictions of temptation must come from men who draw his power from God masde Acts of the Apostle page 482 da hai masina aikoi ishorgi sakti yaudragadi akoi miyoibna kan hona ba habsina khona saitan athemba saitan gi mayong na ba matamda kari su kana ba phangmoi habsini khona saitan gi athemba se karamba khoi taibung shon khaba miyoiba khoina ishorgi sakti aduda thasaba gi mapana makha ponjaraga dauraga saitan athemba je masibo khoina mayo apa namgadabani habsini adu natragadi khoina suma khoina sungamoy aduna khoina ishonda magi sakti dura makha ponjaba aina kana honaba aigi honaba duda kedoba ishona mateng parkani aduga loina na kedoba khoina haidebse athemba habse khoina khudum chanba ngani masi yam maru hoy akhoi isai pangana athemba khudum chanba ngamoy akhoi gi will ningba habse ishoda mopung pi ba habse ju akhoi isai thendagi pangana ngamoy adu akhoi gi khanaba khitang honaba duda ishona mateng pangani maduni akhona alang kubangi hiram khuding da akhona ishogi grace thaujan darka ai habse maramdi grace habse yaudragadi akhona ngamdabada ishona mateng pambi do madu grace ne hori timi na khanai je grace hairagadi kedoba grace asina khoi loi ngamale sini akhoi hona ba yaudrsu yare sini masina free oil sini madu leite akhoi gi part lei aduna saitangi athemba mayang no ba matam ju akhoi gi part habse khoi mapung phana lawsi habs never if we resist the devil akhona resist do akhona devil do akhona thingba taragadi he will flow from around every temptation show there are angels of God ready to lift up the standard of righteousness if the tempted one will only show a spirit of resistance to evil akhona mana them satan na them opposite akhona masidi mayong ke masi tawrage haina akhona ningba matamda ishori sagadu sin akhoida mateng pangale khona kari wani khona athem khudim hiram khudim to jo khona kari wani ale God is our side our heavenly Father is in our side sagadalai bai pai shona khoi gi mission dale Prabhu Jisu Krishna khoi gi mission dale John 15 gi 5 that without me you can do nothing hare ma yaudre de khona kashi to bung mo he ma yaugadi loin to bung amni thawai sing mona khoi gi mission dale sagadu singna khoi gi apoi bu question du na khoi bu ready the mateng pang ne le four super power sakti mari jina khoi do loina duna leiba matamda kari gi dama khoina saitan gi athem ba jida khoina ta ga drum ni sina sa aduna haire step ahum se khoina ngasi gi di masida khoina loisila se aduna ahan step to khoina kawgum je shogi content do shogi thawai semuna khoina ngam do phajana ta se khoi gi conscience ta aduga khoina phajana khangani aduga khoi shogi ening ba pam je phajana khangani adu matam shogi ening do khangam matunda khoina shogi ening ba du surrender tawsi shogi gi ening ba na ta amta tawgum si haina khoina lepse ahum subda khoina shogi sakti da
ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯗꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯕ ꯁꯩꯊꯥꯡꯒꯤ ꯑꯊꯦꯝꯕꯗ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯏꯁꯣꯔꯉꯣꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯩꯅꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯨꯛꯅꯪ ꯅꯪꯉꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯤ ꯖꯒꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯩꯇꯥꯟꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯩꯇꯥꯟꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯄꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯀꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯗꯨꯅ ꯏꯟꯕꯤꯌꯨ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯊꯦꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯊꯦꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯆꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯥꯃꯦꯟ